ngasi phungkiba tongan-tonganba pauche singda amadi social media da yawrakpa maruoiba pau khara sandongna pijari. Tha asigi kuntaruki numidang pung 8:30 tarakpa matamda Imphal Ukhrul da chenba winger amagi driver amadi passenger ama kuki lamhen tuhenba kharana mongkot sengpu da furakibagi loinana gari thugairakkiba aduda chenaba myoi ahum masak khangre Thoudok adugi matangda ngarang Leitan police station da victims ki family gi mahut sinduna tangkhul leader amadi Leitan area da laiba kuki village sipki oiba mifam ama pangthoklaba matung mara leiraba myoising adugi maikeidagi lupa lakh 5 numit humni fawbagi manungda victims ki family da compensation oina piba haiba yauna wafam kharada yasinaba porakhre. repeated toba ko aduna asida negotiation ki wasi lehaning gaidi stern action aduna taduna wari sanaraga adu tawse first time na tadina adudi idea first time herbi ngasi thok khangdana thokibni sidi sumana khato sigo photgo habi yai ko this is not the first time. Makha tarakpa social media da ponglakpa pau atopa amada ahumlak suba oina mioi 18 na saba kokomi amuko amadi fox ki mihut sing punduna center ki lucingba singna June 30 da wari sananaba kaurakpadagi ngasi Delhi gi damak Imphal thadoklagani hawjik thokliba irang ngasi gi matangda amadi IDP sing masagi maramdamda hanjinhanba amadi national highway sing chatpa yadana lairiba amadi long term short term policy singi matangda wari sanaragani hairi. Makha tarapa social media ki pau amada nupi kharana tuba loidriba furit litlaga viral chatnaba honaribasi miyambu usitabani chak chagring amana sengpot ama mangthokpagi thabak tokpiro haina Kangleipak Minority Welfare Organization Manipurna phongdoragli apunbagi saktam kaibe yaroi tungi mirol kansi haiba pandamda leiriba KMWO Manipur gi maikeidagi hauzik Manipur da social media da nupi kharana tuba loidriba furit Phijet Phigai Setuna viral chatnaba honaba leptriba asi Manipur miyambu usitabani makhoi gumba kaya asina Kangleipak asigi chamjaraba nupi kaya busu yamna lana uhalle maram aduna chak chagring amana sengpot ama mangthokpagi thabak asi athubada tokpiro nupi oibisingidi Phijet chakcha lamchat sajat thongna lingjen kaya hauzik malemgi miyamna ikai khumnaribani talak asida chawkhatpagi matau tamlibani haiduna nupi kharana imung manung yengba nungaitaba mongda Phijet Phigai Setchin chasinduna social media da reels video namduna upload tawnari asi Kangleipak miyambu usit thawaidabani haina lawi asigumba thawong mathong huktaba nupi kharana chathaba leptriba athubada lepiyu makha tana tobidanaba KMWO na mari leinaba singda appeal tawkibaga loinana karigumba yengba nungaitaba mongda viral chatnabani haiduna Phijet Phigai setuna reels video upload tawraklabadi organization asina tumina yengduna leithokloi makhoigi mathakta akanba action lokhatnaba firep lawrakani hairi. Makha tarakpada arambai tingol gi losing porel korongamba khuman gi Facebook account da sumna post tawrali mi gidi fam munabada khatnai hatnai fraction ga chatle ye aikhoi arambai tingol gidi commanders ordereroi haina senare munabadi lairadana aiga se sindoklasi kaina hairak tene nongmata makha tarakpada pauche dagi lokhat chaba maru oiba pau amuk sandokna pijari Kuki refugee singna lam khopchinba ka henba thawong chathaba leptrabadi I nai tanarakani haina FNCC na warning tawragli Kuki refugee singna ka henba thawong chathaba amasung lam khopchinba kudakta leptrabadi ihing na hing tarakpa yai haina Foothill Naga Coordinating Committee FNCC na akanba wafum thamlagli Look asigi media cell na Thagtpa chirol amana hai haukiba chagolsen numita Imphal dagi Ukhrul tamna chatpa winger ama mongkot sepu village mapa yaurakpada kuki singna khamlaga winger gi driver amadi passenger sing phurakibagi thawong adu khwaidagi akanba mongda condemn tawi driver amadi naga nupi amada tamthina phukibagi thawong adu icham chamba hingsa gi thodok ama oina loba yade naga phurukki mayokta
चथरकपा लाननी हाइना लौफम थोई नागा मियामगी इकाई खुमनबा अमसुंग अपुनबगी सक्तमदा चाउना सिंगनरकपा थौंगनी ममांगदसु असिगुंबा मखलगी थौदोक कया थोकखिबा लैख्रे हाइना पल्लदुना चेरोल असिना मखाताना हाइ अतमनना नागा मिचम सिंगदा हंजिन हंजिन अटैक तौरकपगी थौंग असि तराई तराईना लौफम थोकते कुकी सिंगना हानदगी हौना अखन्नबा थौरांग तौरगा पांदम अमगी मखादा चथरकपा थौंगनी हाइना लौफम थुई नागा सिंगना इतततना कायहौरकपगी मतंगदा चेरोल असिना हाइ लोंगसाई काफुइदाई जांग नोंगनांग थागबुंग लैमानाय तिनपुई सातांग यांगंगपोकपी लुंगरीराम काजंगा कोनसाखुल अमदी तुमुयोन खुलेन सिंगबा मफम कयादा कुकी सिंगना नागा खुंजा सिंगदा कायहौबगी थौदोक थोखरे नागा फुरुकी मियोय सिंगबु मिपाइबा पोखनबगा लोइनना अरानबा मोंगदा लम खोपचुनबगी पांदमदा हाइरिबा थौंग असि चथरखिबनी हाइरि कुकी रिफ्यूजी सिंगना नागागी लम लौसिननबा थेंखांग कयारकता होनदुना लाखी हाइना पल्लदुना चिरोलसिना मखाताना हाइ मपानदगी चंगलकपा कुकी रिफ्यूजी सिंगना चथरकलिबा थौंग असि इचम चमना लम खोपजनबगी होनबदगी हेंथोक्तुना कांगलुपकी हाना सुनबा थोनबा अतमनना सिनबा थौरांगनी हाइना लौफम थोई कुकी रिफ्यूजी सिंगना का हेनबा थौंग चथखिबगा लोइनना लम खोपजनबा होनरकलिबा असि खुदकता लेपत्रबदी फुरुप मसेलगी मरकता इहिंग नाहिंग तारकपा याय असिगुंबा थौंग मखाताना चथरकपा मतमदा नागासिंगना तुमिनना येंगदुना लैथोक्लरोय इसागी लम मियाम अमसुंग तुंगी मिरोल कन्नबगिदमक अंगंबा थाकता होनरगनी मतुंग तारकपदा असिगुंबा मखलगी कायहौरकपा अमसुंग लम खोपचिनबा होनरकपगी थौंग मखाताना चथरकलबदी मदुदा थोरकपा अफफता दायदगी टेकचाक पुमनमक कुकी रिफ्यूजी सिंगना लौजगदबनी हाइना चिरोल असिना अकनबा वार्निंग तौरकले मपानदगी चंगलकपा रिफ्यूजी लिसिंग कुंथ्रा मिजोरामदा चंगजपम लौदुना लैरी मिजोरामदा थोकपा हिंसागी थौदोक चादा यांखै हेना मपानदगी चंगलकपा रिफ्यूजी सिंग चेन्नई मिजोरामदा थोकलिबा क्राइम अमदी हिंसागी थौदोकी चादा यांखै रोम हेनबना मपानदगी चंगलकपा रिफ्यूजी सिंग चेन्नई हाइना स्टेट अदुगी होम मिनिस्टरना फोंदोखरे मतम खरगी ममांगदगी हौना मपानदगी चंगलकपा मियोय कयामरुम मिजोरामदा चंगजपम लौदुना लैरी मरु ओइना म्यांमार अमदी बांग्लादेश चंगलकपा रिफ्यूजी कुकी लिसिंग कुंथ्रा हेना तोंगान तोंगानबा मफमदा चंगजफम लौदुना लैरी युमलोनबा मणिपुरदगी चंगलकपा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन कया अमसु हौजिक चंगजफम लौदुना लैरी हाइना मांगना मखाताना फोंदोकी ओरगलिबा फिबम असिकी मतंगदा पांगथोकपा रिव्यू मीटिंग अमगी मयै तांगबल लौदुना वांगांगकिबदा होम मिनिस्टरना मखाताना हाइ मिजोरामदा मिटोप कया चंगसिलखरबा मतुंगदा नोंमगी खुदोंग थिनिंगाई ओइबा क्राइम थोकपगी चांग वांखलगली क्रिमिनल केस अयामदा ngangkhai wangmadagi lonna changlakkiba miyoising chennai haiba mayek sengna khangba ngamle kumja lisingani kunma thoigi february da military coup tawduna myanmar da military gi lengak leitraba matungda Myanmar macha kaya ngamkhai lansilaktuna Mizoram da changjapam lawduna leiri Bangladesh da su military kumja lisingani kunithoi da ethnic emergency group amagi mayokta pak channa operation chathaba hokraba matung lebak adugi miyoi kaya chensilaktuna Myanmar da saijangpham lawduna leikibani kumja lisingani kulumdoi me thada maitei amasung kuki phuruki miyoi singgi marakta हाना सुनबगी थौदोक अमा मणिपुर दा थोखरबा मतुंगदा मणिपुर गी मसिंग यामलबा कुकी फुरुकी मियोय कयामरोम म्यांमार दा चेंसिलखी मपानदगी चंगलकपा मिटोपसिंग मसक खंगदोकनबा मिजोराम लेंगांगना अकन्नबा थौरांग कया लोखटले मपुंग ओइना म्यांमार दगी चंगलक्तुना मिजोराम दा चंगजफम लौदुना लैरिबा मियोय सिंग अदु मिजो सिंगा नकनबा मरी लैनबा चिन फुरुकी मियोय सिंगना अयामनी मणिपुर दगी चेंसिलखिबा कुकी मार जौमी फुरुकी मियोय सिंग अमदे बांग्लादेश दगी चंगलखिबा बायो ट्राइब की मियोय सिंगसु मिजो फुरुका यामना नकनबा मरी लैनबा मियोय ngaktani हाइरि कुकी सिंगना तांखुल कम्युनिटी फू जैखिबगी थवंग कंडेम तौनरगली उखुल डिस्ट्रिक्ट ता कुकी सिंगना तांखुल कम्युनिटी किहन खंगनबगी थवंग था असिगी कुंतरुक ता थोखिबा थौदोक असिना अहानबा नत्रे थवंग असि अकनबा मोंगदा कंडेम तौई हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमीना थादोकबा चिरोलना खंगलगली चिरोलसिना मखाताना हाइ नेशनल हाईवे 202 इम्फाल उखरुल लंबीदा पैसेंजर पुबा गाड़ी अमदा कुकी सिंगना गाड़ी अमसुंग पैसेंजर तांखुल नुपी अमबु फू चैदुना अकन अरन सिंखिबा निंगन किबा थौदोक अदुदा असोक अपन नंखिबा अहानबा नत्रे ममांगदा लितांदा
ताब कुकी खरना तांकुल विलेज ऑथोरिटी की मियोइबा मरु ओइबा मियोइ अमा ई नाइ ताना फुखिबा वाफम लेख्रे कुकी सिंगना लैरिबा मफम अयाम्बा तांकुल सिंगना मियोइबगी मिनुंगसी उतुना तांकुल गी लमदा लेहनखिबना अयाम्बा ngaktani lamhen tuhenba कुकी सिंगना फू चैबा गाड़ी थुगाइबा अचत अवोक चेक तौबा पैसेंजर सिंगदा किहन खंगनबा कया लेरगसु मिनुंगसी येंगदुना तांकुल सिंगना ngasi phawba ngakpiduna लाखिबनी मसीमगना याई हाइदुना असिगुम्बा थोंग असि मखा ताना चथरकपनी लंबी असिदा सांगलबा मतम असिदा मैतै सिंगददी चत्रे कुकी सिंगना चंगहंद्रे मैतै चत्रे खंगना तांकुल कम्युनिटी की पैसेंजर सिंग तोइना चेक तौदुना हरासमेंट पीबा असि कम्युनिटी अमबु उसितबा अमसुंग सिंगनबनी मरम अदुना हंदक थोकलेबा ड्राइवर अमसुंग पैसेंजर फुबगी थबक असि मखा ताना थोकदनाबा कस्टमरी की थाकता वायनबदा नतना कल्प्रिट सिंग की मथकता एफआईआर चलंदुना लूगी ओइबा चेराक पिहनगदबनी फेडरेशन ऑफ हमीना काथो कातमनाव लोंग अमसुंग तांकुल नागा वैली स्टूडेंट एसोसिएशन ना जून कुंतरुक्ता कुकी सिंगना मोंगपोट सिंगपू विलेजता तांकुल कम्युनिटी की मियोइ सिंग कुकी सिंगना फू चैकिबा अदुगा मरी लेनना संगसिलकपा थबक थौरम सिंगदा मपुंग फाना सौगतकनी मिजोरामदा थोकलेबा क्रिमिनल केस सिंगी चादा यांखैदी रिफ्यूजी सिंगना थोहनबनी हाइना फोंदोक्रबा मतुंग म्यांमार अमसुंग बांग्लादेश नेशनल सिंगी बायोमेट्रिक लौबा हौरगनी मिजोराम दा चंगजफम लौदुना लैरिबा म्यांमार अमसुंग बांग्लादेश की डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगी बायोमेट्रिक अमसुंग डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन तौबगे थबक जुलाई थादगी हौरगनी हाइना मिजोराम की चीफ मिनिस्टर ना फोंदोक्रे मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदू होमाना हाई थबक सिंग असी होम डिपार्टमेंट थबक पाइखटपगा लोइनना पुलिस फिंगरप्रिंट स्कैनर सिंग अमदी वेब कैम सिंग संगसिनगनी सिजिनगनी फॉरेन नेशनल सिंग असिना इंडिया दा लैरिङै मनुंगदी मखोई आईडी कार्ड सिंग खोंगतकनी मसी ngमकै लानसिलक्तुना मिटोप कया हेना चंगसिलक्पना अमदी सिक्योरिटी रिस्क की येंगलगा तौबनी लखतगदोरिबा थौरांग असि मिजोराम दा चंगलक्पा डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंग असिगी चपचाबा मसक खंगदोकपा ngमनबनी हाइकी ड्राइव असी चथबा हौनबा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंगदा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंग सेमनबसु मिजोराम लेंगांगना खंगनखरे कमिटी असिदा लोकल ऑफिशियल सिंग पुलिस अमसुंग विलेज काउंसिल सिंगी मिहुत सिंगसु यावगनी एनरोलमेंट प्रोसेस सिंग असी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर अमना कुपना येंसिनगनी थौरांग असिगिदमक अनोबा पोर्टल अमसु इंक्वायरी सिंग सिजिनगदबा मसिबु सिजिनबा हैबा मास्टर ट्रेनर सिंगदा फील्ड वर्क सरुक यागदबा लोकल टीम सिंगदा ट्रेनिंग पीबा हौख्रे अमित शाहना येंथिनरिबा मैतै अमसुंग कुकी फुरुप अनिगी मयाइदा नागा एमएलए सिंगना लेप्तुना कुकी एमएलए सिंगा वारी छानादुना शांति पुरकनबा सिनरखरे थाजनरी नुमित खरनिगी ममांगदा नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ की एमएलए खरगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहगा दिल्ली दा उनादुना वारी छानकीबगा लोइनना यूनियन होम मिनिस्टर की माइकैदगी नागा एमएलए सिंगना मणिपुर दा हौजिक थोकलिबा इरांग असिगा मरी लैनना यासिनबा पुरकपा ngमदना लैरिबा येंथिनदुना लैरिबा मैतै अमसुंग कुकी फुरुप अनिगी मयाइदा लैदुना वारोचिनमा पुरकनबा थौदांग लौगदबनी हाइना सिनरखिबा लै हाइरि पाउचेसिना फंगबा सोर्स अमगी मतुंगिना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना एनपीएफ की एमएलए खरदा सिनकीबा वाफम असि थबकता ओंथोकनबा होनबा ओइना ngarang बीजेपी गा पुन्ना चनमिनरिबा एनपीएफ की एमएलए अनि हाइबदी अवांगबुम निमाई अमदी लेसिओ कैसिंगना मोरेगी कोंदोंग लाइरेंबी यौद्रिङै सिक्किम विलेज की मायोकनबा नाकलदा लैबा एमएलए लेटपाउ हाउकिप की मयुमदा चतुना वारी छानकीबनी उनबा अदुदा एमएलए लेटपाउ हाउकिपना नागा एमएलए अनिबु हराउ तयामना ओखिबगा लोइनना पुन्ना चाकलेन अमसु चामिनखिबगा लोइनना पुंग अमरोम हेना एमएलए अहुमगी मरक्ता वारी छानकी वारी छानबा अदुदा हौजिक येंथिनदुना लैरिबा कुकी अमसुंग मैतै फुरुप अनिगी मरक्ता यासिनबा पुरक्तुना मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असि लोइसिनबगी मतंगदा करम्बा वारी छानकी हाइबदुदी चपचाना खंगबा ngमद्री एनपीएफ की नागा एमएलए अनिना कुकी की एमएलए लेटपाउ हाउकिप उनदुना वारी छानरबा मतुंग ngarang numidang बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की निंगथौखोंग वार्ड नंबर 2 की निंगथौखोंग कैथेल मनाक्ता लैबा एमएलए गोविंदास कोंथौजमगी मयुमदा हानगी मणिपुर की लैंगाक्ता यावरंबा अमदी छगोलंबा एमएलए सिंग उनदुना मणिपुरदा अनोबा लैंगाक अमा सेमनबगी मतंगदा मिफम पांगथोक्तुना वा खनखिबगी मरम ओइगनी हाइरि पाव असिना मखाताना हाइ ngarang गोविंदास की मयुमदा पांगथोकिबा मिफम अदुदा बीजेपी की एमएलए सिंग नि हाइबदी हानगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन कुंबी एसी की
की MLA S Premchand Lamlai MLA की Lamlai की MLA KS Ibomcha Sengmai AC की Haikam Dingo Langthawal की Karam Syam NPP की Oinam AC की MLA Irengbam Nanlini Moirang AC की Thongam Santi NPF की Tamai AC की Awambom Nimai Phungyar AC की Leisio Kaising Amadi Singai AC की Kasim Basum Saruk Yaki Athuba matamda popular government ama semnaba honari BJP की MLA singi manungda tokai taba leite haina sardana phongdokli Congress na assembly dissolve tawraga election thengnasi haribasi hauzik election tawbagi matam nate miyamna pamnaba popular government ama athubada semnaba honari loinana BJP ki manungda tokai tabagi wafam suklei leite haina BJP Manipur Pradesh ki president A Sarda Devi na phongdokli wafam asi Imphal ki Nitaipat Chuthekta leiba Thambal Sanglenda pangthokpa paugi mifam amada Sarda na paumisingda phongdokhibani mahangna makhata na hai ing kumja lising ama chamapan Humbudra Mangada BJP party Laitri Masida Karamna BJP na Lebak Thugaina ba Honarakpadagi emergency Thamkibano Haina BJP da Aranba charge Tauriba Honariba charge Taunaba Honariba Congress Bharat ki Rajniti ki Itihas da Ningthina Khangba Mathogtai Tasengbadi matam madugi Prime Minister Oirambi Indira Gandhi bu Sahi Taruk vote lepa yadabagi court na rai tarakpadagi power pambagi mayaina national emergency thamjankibani masi nathaiduna BJP da aranba charge toksilliba asi tasengna laibak thibani haiki mahana makata na hai adugumba emergency matam aduda Manipur dagi paumi ama yauna paumi chani nifusu emergency gi matamda pau phongnabagi damak phajinkhibani Makoina taukiba democracy khongaunaba thong adu BJP da oina onsinduna democracy khongaunaba party ni haina maral sirakpa asi tasengna angakpa poi haiki paugi mifam aduda paumisingna hangba wahangi paukum piraduna A Sarda Devi na makhata na hai Hauzik Manipur miyamna pamliba asi athuba matamda popular government ama semani miyamge apamba matung inna popular government ama semnaba honari chairak asida Fresh election pangthokpa haibasi miyamge apambagi mayoktani haibaduna BJP gi MLA singi manungda tokai tanabagi wafam suklei leite asengba chumba matamgi matungina adumak mayek sengna miyamna khangba ngamgani haina mahakna pakhum paungisingda pikhi Manipur ge hauzik oiriba ground situation asi yenglaga center na athubada popular government semlakani haibagi thajaba lei N Biren State asida PR sasan leirabasu haukiba thatare nipan romgi matam asida tapna shanti hanjilakpa haure maramaduna state asigi hauzik oiriba ground situation asi yenglaga center gi maiki digi athubada popular government semlakani haibagi thajaba lei haina former chief minister N Birena phongdokre Nitaipa Chuthekta leiba Thambal Sanglenda Prime Minister Narendra Modi na naha oiringai RSS ki prachar ama oina lisingam chamapon humbudra mangagi emergency matamda pikiba contribution kaya adugi matangda iba the emergency diary release tawbagi sideline da paumisinga unabagi thoromda former chief minister N Birena wafam asi phongdokladuna makhata na hai state asigi popular government ama semnabagi center da yamna kupna tanari adubu BJP asi national party ama oibana aikhoina tawba yaba amasung yadaba kaya amasu leiri adumakpu state asigi hauzik leiriba ground situation asi yenglaga athuba matamda popular government ama semlakani haibagi thajaba lei BJP na kanagumba party amatada criticize tawbagi wafam leite state asigi wafam hauzik oiriba crisis asida hena miyeng thamduna shanti puraknaba honabada hena miyeng thamli BJP gi leiriba MLA sing amasung party gi maraktasu yamna toina khana chainabagi thabak chathari BJP asi national party oibana central leadership ki ayaba yaudana warep lowba yabasu hekten nate chief minister union home minister Amit Shahana yamna kanna honabadagi state asida tamna mahausa gi pibamda hanjilakpa haure haina makhata ki IPS amadi MPS officer sing paktakna na transfer posting pikre Manipur lenga ki makada leiriba IPS amasung MPS officer sing paktakna na transfer pikre Manipur sarkar gi under secretary DPM Ravichandra na thokpa order gi matung inna MPTC gi ADS chomojit na CAUNC gi SP oina
CIDSP Victoria Yengkhomna MPDC gi AD oina Jiribam District Police ki SP Sheikh Mohammad Zaif Zakirna SP Senapati Chandrel District ki SP Babita Rani Swaina Special AIG Legal oina transfer posting pikre Senapati District ki SP Dhamendra Kumar na Chandrel gi SP CMWD gi SP Incharge Sifang Social Sopoi Miya TC PWD gi SP Incharge Marisuba IRB gi CO Incharge Saglemba Rajkumar na CIDS ki Incharge Special AIG Legal Incharge ka loinana CPCR gi SP Incharge ki Thokpuramba Nepram Netrajit na SP CPCR gi Incharge khaktamak puragani TCPWD gi SP Incharge Prem Arambamna Marisuba IRB gi CO Incharge Taresuba IRB gi CO Incharge Semi Romena Jiribam District ki SP Incharge amadi Additional Charge oina Taresuba IRB gi CO oina puragani aduga COWNC gi SP Incharge Kiranmala Pukhrambamna CNTW gi SP Incharge oina transfer posting pikre